none nongeye kubaha ikaze inshuti bakunzi bacu baye ikaze makuru agezweho kuri aya masaha ku Ibendera TV. Reka nongere mbibutse ko uyu munsi turi kuwa kane tariki 17 z'ukwezi kwa gatandatu muri uyu mwaka wa 2026. Abantu mwese muherereye mu bice bitandukanye turabasuhuje, tubahaye ikaze kandi tubakiriye muri studio za Ibendera TV ngo dusangire aya makuru. Ndabizi hirya no hino hari abantu mudukurikiye, hari n'abandi muri kureba umupira, ubwo ariko byose bifatanyiriza hamwe kugira ngo nyine abashaka amakuru bayabone, abakunda umupira nabo bawubone. Nuko ibintu bigomba kugenda. Nitwa Umukada, bayikaze muri aya makuru. N'amakuru agiye kwitsa no kwibanda ku ngingo z'ingenzi zikurikira. Muri Kivu y'Amajyepfo mu Minembwe hamaze gutangwa amasaka 28 kuri FARDC n'abafatanyije ngo babe bigaruriye Minembwe centre. Mama 23 ariko nago iboreye irimo kuvunira mu mavi cyangwa se mu majosi. Ndakubwiraga ko yo abamaze gukora. Turaza kwerekeza muri teritwari ya Rucuru, naho ni muri Kivu y'Amajyaruguru. Abagenzi basahuwe n'abitwaje intwaro ku muhanda wa Rwindi Kibirizi. Turaza kurebera hamwe uko ibi byagenze. Turaza kurebera hamwe ishusho y'urugamba rwa Minembwe rukomeje kuba amagasa, rukomeje gukomera, rukomeje kwihinduranya umunsi ku munsi. Masisi ni muri Kivu y'Amajyaruguru ongeye kumvikana umwuka mubi ahitwa Ruhanga nyuma y'ibikorwa byitiriwe abarwanyi ba Wazalendo. Turaza kandi kugaruka muri teritwari ya Rucuru tubabwire ko abagenzi basahuwe n'abagizi bana bitwaje intwaro ni ku muhanda wa Rwindi Kibirizi. Turaza kurebera hamwe uko ibi ubu ngubu situation yifashe akangaha. Shiti bakunzi ba Ibendera TV kandi muraza kunyemerera mbabwire yuko butuvugana Rwanda rumaze gusubiza ibirego by'u Burundi na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu kanama k'uburenganzira bwa muntu. Bivuze iki? Bivuze ko Rwanda rwarezwe n'ibi bihugu bibiri, hanyuma rero narwo rukaba rumaze gutanga icyo navuga ko ari ibisubizo kuri ibi birego. Ibi nibyo binzanye muri studio rero ngo tubisangire muri aya makuru agezweho muri aka kanya. Niyo mpamvu nongeye kuguha ikaze wowe se udukurikiye aho uherereye. Unyemerere tubane muri aya makuru n'umwanya muto, hanyuma ubundi nkahita mbarekura. Ndaza gukoresha iminota itari myinshi ubundi mbarekure mugiye kureba umupira. Abantu mudukurikiye rwose muri abantu b'intwari cyane, niyo mpamvu nifuza kubatindira rero, ahubwo ni munkorere like, munkorere na subscribe. Ubwo niba hari umuntu mushya ugeze hano unkurikiye ankorere subscribe, hanyuma nawe usanzwe udukurikira unkorere like, uraza kubugize neza. Reka kubera iyo mpamvu rero ibintu tubigenze gukiye mu kanya duhite dukubita tubangura twihutisha. Alright, nanone rero ibintu tugiye kubyinjiramo kuri ubu buryo, ariko ni munyemerere turakubita tubangura twihutisha cyane. Nge nitwa Umukada, ni ku Ibendera TV ngwaye ikaze wewe si umuntu uherereye mu Rwanda dukurikiye yambusana yikaze. Abadukurikiye muri mu bihugu bitandukanye bya Afrika namwe tubahaye ikaze. Abantu mudukurikiye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, abari mu gihugu cy'u Burundi, abari muri Kenya, abari Tanzania, abari Uganda, abari Sudani, abari Malawi na Mozambique, tubahaye ikaze. Abantu mudukurikiye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, abari muri Canada, abari mu Bubiligi, abari mu Buholandi, abari mu Bwongereza, abari mu Bufaransa na Australia, namwe tubahaye ikaze muri aya makuru agezweho kuri aya masaha ku Ibendera TV dukubita tubangura. Munyemerere duhite rero twanzikira muri Minembwe mbabwire ko amaze gutangwa amasaha 28 kuri FARDC n'abafatanyije mu rugamba rukanganishije abo ku ruhande rwa
rwa leta ya Kongo n'abarwanyi b'intare za Sarambwe bakaba rero bamaze gusabwa ko masaha 24 bagomba kuba bigaruriye Minembwe centre bakayambura abarwanyi b'intare za Sarambwe. Gusa 23 yongeye gukora gakojo gakomeye cyane. Reka twihute mbabwire ko misozi miremire ya Minembwe muri tetwari ya Fizi muri Kivu y'Amajyepfo aravugwa umwuka mubi w'umutekano n'imirwano ikomeye nyuma yuko impande zombi zikomeje guhangana, zikaba rero zongeye guhangana bikomeye cyane no kongera imbaraga za gisirikare mu rugamba rumaze amazi menshi ruca ibintu hagati y'ihuriro rya FARDC Wazalendo, ingabo z'u Burundi n'abandi ni ku ruhande rumwe, ndetse aba bakaba bahanganye na twirwaneho n'abarwanyi ba Alliance Fleuve Congo 23. Amakuru atandukanye aturutse ahangaha rero aravuga ko hari ubutumwa bumaze gutangwa n'abayobozi b'igisirikare cya leta ya Congo FARDC busaba ingabo zirwana ku ruhande rwa leta Kinshasa kwihutisha ibikorwa byo kugerageza kwigarurira Minembwe centre. Icyakora kugeza ubu ibintu byabaye ihurizo rikomeye cyane. Abaturuka ahangaha bakurikirana gatanu kuri kagenzi kako biri kubera ahangaha baravuga ko ukurikije imbaraga abarwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Kongo barimo gukoresha muri iyi mirwano n'uru rugamba, ubu ngo bakabaye bamaze kugera tayari muri Minembwe centre. Ariko ndakubwira yuko abarwanyi ba Alliance Fleuve Congo 23 fatanyije na twirwanaho bamaze gufata icyemezo gikomeye cyane kandi musiga. Amakuru aravuga ko ubu ngo barimo gukoresha drone za kamikaze mu rwego rwo guhangana n'ibi bitero, aho ngo hari n'abasniper bagiye bashyirwa ahantu hataramenyekana kugeza ubu ngubu. Ugerageje kwinjira muri Minembwe centre ngo arimo gukubitwa n'inkuba atazi aho iturutse. Ibintu rero bikaba byakomereye aba barwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Kongo nubwo n'ubundi bamaze guhabwa itegeko rikomeye cyane. Ikindi nakubwira nuko aha muri Minembwe centre n'ubundi kongeye kumvikana imirwano ikomeye, aho n'ubundi bivuga ko ngo harimo gukoreshwa intwaro ziremereye kugeza ubu ngubu. Ibintu bikaba byafashe isura yo ku rwego rwo hejuru. Abaturage baravuga ko kuva mu gitondo cyo kuri uyu munsi kugeza muri aya masaha y'umugoroba muri Minembwe ngo ibintu byafashe isura yo ku rwego rwo hejuru. Bakaba rero abavuga ko bakomeje guhunga byihutirwa. Reka kubera yuko turimo gukubita tubangura rero nshuti bakunzi ba Ibendera TV duhite twihutisha tugere no ku yindi nkuru nayo twabateguriye hano ku Ibendera TV. Ni inkuru igaruka muri teritwari ya Rucuru ni muri Kivu y'Amajyaruguru muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Butuvuga n'abagenzi basahuwe n'abitwaje intwaro ku muhanda wa Rwindi Kibirizi. N'umutekano ukomeje kuba mukeya muri teritwari ya Rucuru ni mu ntara Kivu y'Amajyaruguru muri DRC, nyuma yuko habaye igikorwa cy'ubwambuzi bwitwaje intwaro ku muhanda wa Rwindi Kibirizi, umwe mu mihanda ikoreshwa cyane n'abaturage n'abacuruzi bagenda hagati y'utu duce. Nk'uko amakuru yatangajwe hagera ku Ibendera TV abivuga, abagabo bitwaje intwaro bateze abagenzi kuri uwo muhanda maze babambura amafaranga, telefone n'ibindi bikoresho by'agaciro abari bafite. Ni igitero cyabaye mu gace kamaze kavugwamo ibikorwa by'ubwambuzi n'ibitero byibasira abakoresha uyu muhanda wa Rwindi Kibirizi. Abaturage bo muri aka karere bavuga ko ikibazo cy'umutekano ku mihanda inyura muri pariki ya Virunga gikomeje gufata indi ntera. Mu mezi ashize hagiye hagaragara ibitero byinshi byibasira imodoka, abamotari ndetse n'abagenzi bagenda ku maguru, aho bamwe bamburwa ibyabo abandi bagakomereka cyangwa bagatakaza ubuzima bwabo. Amakuru aturuka mu miryango itegamiye kuri leta ikorera aha muri Rucuru aragaragaza ko umuhanda wa Rwindi Kibirizi kimwe n'uwa Rwindi Bicumbi iri mu mihanda yo mu duce twugarijwe cyane n'ibikorwa by'abagizi ba nabi. Hari aho abagenzi baherutse gutegekwa
bakamburwa ibintu byose bari bafite, ibintu byatumye ubwoba bukwira mu bakoresha iyi mihanda buri munsi. Abaturage bavuga ko ubu urugendo rwo kunyura muri ibyo bice rusigaye rukorwa mu bwoba bwinshi, cyane cyane mu masaha ya nimugoroba cyangwa mu gitondo cya kare. Bamwe mu bamotari bakavuga ko hari ako basigaye birinda kunyura, uretse ngo iyo abagenda ari amatsinda menshi kandi bafite uburinzi. Dukomeje n'aya makuru, ni munyemerere noneho turebera hamwe ko ishusho y'urugamba imeze kugeza ubu ngubu ni muri Minembwe muri Kivu y'Amajyepfo, mu gihe imirwano ikomeje gufata indi ntera mu misozi miremire ya Minembwe, aho abarwanyi batwirwaneho bafatanyije na Alliance Fleuve Congo 23 barwana n'ihuriro rigizwe n'ingabo za leta ya Congo FARDC n'ingabo z'u Burundi n'abarwanyi ba Wazalendo. Amakuru aturuka muri Kivu y'Amajyepfo yemeza ko urugamba rukomeje kuba nshiraniro ku mpande zombi. N'imirwano iri kuba mu gihe ingabo za leta zikomeje gukoresha imbaraga zidasanzwe zirimo indege z'intambara za Sukhoi 25 ndetse n'iz'intambara utudrone dutoya tutagira abadereva. Amakuru ava mu Minembwe aragaragaza ko ihuriro ry'ingabo za Kinshasa ryatangije ibitero ku 30 y'ingenzi hagamijwe gusatira no kwinjira ku mbaraga muri Minembwe centre. Umurongo wa mbere urava Mikenke werekeza Gitavi, aha niho hari kubera imirwano ikomeye hagati y'ingabo za leta n'abarwanyi batwirwaneho. Undi murongo wa kabiri uri aka gace ka Gitavi gafatwa nk'ingenzi cyane kuko karimo umusozi wa Gitavi ufite rero akaba bafite amahirwe menshi yamufasha kugenzura Minembwe yose. Nubwo ihuriro rya FARDC na Wazalendo ryakomeje kugaba ibitero kuri uyu murongo, amakuru agaragaza ko twirwanaho gikomeje kuhagenzura. Ku murongo wa kabiri n'umurongo wa Bidegu Karingi, aho ihuriro rya Kinshasa yifashishije imitwe y'ingabo kabuhariwe irimo Hibuna Special Force ndetse n'abitwa Serpent Noire. Iyi mitwe ifashwa na drone z'intambara, akaba arizo rero barimo gukoresha abifashisha muri uru rugamba barimo kurwana abanyuze muri aka gace. Kuri uyu murongo w'urugamba niho rero hagaragaye intambwe yatewe n'ingabo za leta kuko zashoboye kugera mu gace ka Ruhina Mavi mbere yo gukomeza zerekeza Irundu. Irundu na gace gafatwa nk'ingenzi kuko kari hafi ya Minembwe centre ku ntera itarenze kilometero 10. Ku murongo wa gatatu wa Gakenke, ibikorwa bya gisirikare bivugwa ko biyobowe cyane n'ingabo z'u Burundi zifatanyije n'abarwanyi ba FDLR. Intego yabo no gusatira Minembwe banyuze ku musozi wa Sinayi na Aruzi no ku ruzi rwa Rwiko, havugwa ko hakigenzurwa na twirwaneho na Alliance Fleuve Congo 23. Minembwe nimwe mu bice by'ingenzi by'umutekano muri Kivu y'Amajyepfo, amaze iminsi habera imirwano ikomeye cyane. Kugenzura aka gace rero bikaba byatanga inyungu za gisirikare n'iza politike ku ruhande rwose rwabigeraho. Amakuru aturuka muri ako gace avuga ko ubutegetsi bwa Kinshasa bwihaye intego yo kuba bwisubije Minembwe mbere y'umunsi mukuru w'ubwigenge bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo uba kuwa 30 Kamena, mu rwego rwo kwerekana intsinzi ifite ubusobanuro bwa politike n'igisirikare ku barwanya leta. Ariho nahereye nkubwira yuko bihaye amasaha 28 kugira ngo babe abigaruriye cyangwa se binjiye muri Minembwe centre. Ku rundi ruhande twirwanaho na Alliance Fleuve Congo 23 nabo bafashe riske ikomeye cyane, bari kurinda Minembwe nk'ikimenyetso gikomeye cy'ubushobozi bwabo bwo guhangana n'ihuriro rinini y'ingabo zirimo FARDC, Wazalendo, FDLR n'ingabo z'u Burundi. Ndagira ngo nkubwire ngo mu yandi magambo make yatari menshi kandi akomeye afite igisobanuro
gikomeye ndakubwiza ukuri iminembwe yaziwe. Mu gihe rero impande zombi zikomeje guhangana aka kageni, abaturage nibo bakomeje kugirwaho ingaruka zikomeye. Hari umuturage twavuganye yaduhaye ubuhamya avuga ko nubwo abarwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Kongo bariye amavubi, abo ku ruhande rwa Alliance Fleuve Congo 23 bo ngo bisize insenda ureke bya bindi abantu abajya bavuga. Shiti bakunzi ba Ibendera TV, ni munyemerere dukubita tubangura, niyo nego nicyo nababwiye, nago turaza gutinda turakubita tubangura kugira ngo niba winyabije ku ruhande gatoya ukadukurikira ariko ufite na gahunda yo kujya kureba umupira rwose sinzi kuko bangamira. Reka rero nanone twerekeze Masisi mbabwire ko ubu mwuka mubi wongeye kuzamuka iruhanga nyuma y'ibikorwa byitiriwe Wazalendo. Amakuru aturuka muri teritwari ya Masisi mu ntara Kivu y'Amajyaruguru aravuga ko muri santere ya Ruhanga hongeye kuvuka umwuka mubi ni mu ngenge z'umutekano nyuma y'ibikorwa bivugwa ko byakozwe n'abarwanyi ba Wazalendo muri ako gace. Nkuko byatangajwe n'ibitangazamakuru bitandukanye, abaturage bo muri Ruhanga baravuga ko hari impungenge zatewe nuko ibikorwa by'imitwe yitwaje intwaro bikomeje kugaragara muri ako karere, ibintu byatumye bamwe mu baturage batangira kugabanya ingendo ndetse n'imirimo yabo ya buri munsi kubera gutinya ko hashobora kongera kubaho imirwano. Ruhanga na gace kamaze igihe kavugwamo amakimbirane n'imirwano hagati y'impande zitandukanye zikorera muri Masisi. Mu bihe byashize aka gace kagiye kaberamo imirwano ikomeye hagati y'Abazalendo na Alliance Fleuve Congo 23, ibintu byateye ihunga ry'abaturage ndetse n'ihungabana ry'ibikorwa by'ubukungu. Amakuru akomeza avuga ko abaturage bahangayikishijwe nuko umutekano ushobora kurushaho kuzamba mu gihe nta ngamba zihutirwa zifatwa. Bamwe mu baturage muri ako gace bakaba bavuga ko bafite ubwoba bwo kongera kubona imirwano ishobora guteza ibindi bibazo by'ubuhunzi n'ibyangiritse ku mitungo yabo. Abasesenguzi b'ibibazo by'umutekano bavuga ko Masisi ikomeje kuba imwe mu mpamvu nyamukuru z'umutekano muke mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kubera ibikorwa by'imitwe myinshi yitwaje intwaro ihakorera. Uretse Ruhanga hari n'utundi duce twa Masisi twagiye tuvugwamo imirwano n'ibitero mu mezi ashize. Ibitero byari bikomeye kugeza ubu, ibintu bikaba bikomeje gukomera no kuzamba, ariko kandi nta mibare yari yajya agaragara ku bantu abakomerekeye cyangwa se abahasize ubuzima muri ibi bibazo biheruka kuvugwa i Ruhanga. Icyakora abaturage bakomeje gusaba inzego z'umutekano n'abayobozi b'inzego zitandukanye gukora bishoboka byose kugira ngo umutekano usubire mu buryo no kurinda abasivile gukomeza kugirwaho ingaruka n'amakimbirane y'abitwaje intwaro akomeje kwiyongera muri aka karere. Muri rusange ibibera i Ruhanga birerekana ko ikibazo cy'umutekano muri Masisi kigikomeje kuba ingorabahizi mu gihe abaturage aribo bakomeje kwikorezwa umutwaro uremereye w'ingaruka z'imirwano n'amakimbirane yakomeje kurangwa muri ako gace ka Kivu y'Amajyaruguru. Shiti bakunzi ba Ibendera TV, rero turi gukubita tubangura, ariko nyemerera none nongere nkwibutse unkorere like, uraza kuba ugize neza. Niba ari bwo bwa mbere ugeze hano ku Ibendera TV, unkorere subscribe, uraza kuba ukoze cyane. Reka nkwerekeze rero muri iyi nkuru ikomeye cyane, nkubwire yuko nubona ibintu byahindutse, ibintu bihinduye isura ubu tuvugana. Nyemerera nkubwire yuko igihugu cy'u Rwanda cyongeye kujyanwa cyangwa se cyongeye kuregwa, akaba ari igihugu cy'u Burundi na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ubu tuvugana rero nyemerera nkubwire yuko
guverinoma y'u Rwanda yasubije ibirego byatanzwe n'u Burundi na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu nama y'akanama k'umuryango w'abibumbye gashinzwe uburenganzira bwa muntu, ishimangira ko ibyo birego bidafite ishingiro kandi ko bigamije kuyobya uburari ku bibazo biri mu bihugu byabitanze. Mu biganiro byabereye muri aka kanama, Burundi na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo birashinja u Rwanda kugira uruhare mu bibazo by'umutekano bimaze igihe bivugwa mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibi bihugu byavuze ko ibikorwa bivugwa mu ntambara yo muri Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo bikomeje kugira ingaruka ku burenganzira bw'abaturage ndetse ko bikwiye gukurikiranwa n'umuryango mpuzamahanga. Mu gisubizo cy'u Rwanda rwavuze ko rwamaganye ibyo birego, ruvuga ko nta bimenyetso bifatika bibishyigikira. Leta y'u Rwanda yasobanuye ko ikibazo cy'umutekano muke muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kimaze imyaka myinshi kandi gifitanye isano n'imitwe myinshi itwaje intwaro ikorera muri icyo gihugu, harimo n'imitwe ifite amateka maremare y'urugomo. U Rwanda rukaba rwongeye gushimangira ko rushyigikiye inzira y'ibiganiro n'amahoro mu gukemura ibibazo byo mu karere. U Rwanda rwagaragaje kandi ko kari mu ngenge zikomeye ku bibazo by'uburenganzira bwa muntu bikomeje kuvugwa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo no mu Burundi ubwabyo. Ruvuga ko aho gushinja abandi buri gihe hakwiye kubanza gukemurwa ibibazo biri imbere mu gihugu cyarwo cyabyo. Iki gisubizo kije mu gihe umwuka wa diplomasi hagati y'u Rwanda, Burundi na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ukomeje kuba mubi kubera ibibazo by'umutekano mu karere k'ibiyaga bigari. Mu mezi ashize impande zose zakomeje gutanga ibirego no gushinjanya ku ruhande rwazo mu bibazo by'intambara n'umutekano muke biri mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Hanyuma rero inyuze muhagarariye u Rwanda muri Loni ariwe uyu Rujeni, bakaba u Rwanda rumaze kwiregura kuri ibi birego. Navuga ko ari ibirego byatanzwe n'igihugu cy'u Burundi na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo abarega cyangwa se bashinja u Rwanda. Nshuti bakunzi ba Ibendera TV, rero nkuko nabibasezeranyije twerekeje ku musozo w'aya makuru, hanyuma nizere ko meze neza abantu mukurikira cyangwa mukunda umupira ngaho imwerekezeyo. Hanyuma ariko mbere yo kugenda nimunyemerere mbanze mbashimira abantu mwabanye natwe, abantu mwakoze like, abantu bashya mwageze hano ku Ibendera TV mukamusize mukoze subscribe, mwakoze cyane. Muramukeho neza rero, mugire amahoro n'amahirwe.